in zagan chi pai ve kuleพูดถึงหมดเส้น exam form fill up กันบ่อยหน่วยวันช่วย recording กันนี่เลยถึงตัวนะexam form fill up ตัวที่ค่ะกันอมนู้ลังแล้ว fill up เรากันอมปัตตากิน document ค่ากันเนี่ยนะรอนเทลูตัวกันเนี่ยทั้งถึงเป็นรอนเทลูตัวละรอนเทลูหลายนี่ส่วนนี้กันเทลูมันเราไม่เทียส่วนส่วนนี้ทั้งถึงเป็นข้างรอนเทลูตัวละนักกินรอนเทลูตัวนี้ก็ส่วนมินรอนอินเทรดที่โลกุละที่มานิโปกันเราอินหินเทนั้นนี่เราส่วนนี้document เทลูหุ่นก็สู้กันคาร์นายตัวนี้และexample ค่ะexercise ค่ะ class มาสักกันตีตัวค่ะกัน所以กันตีสวยยังไง in homework ค่ะในเราตัวเองมั้งสมมติและประกาศนะ which of the following are examples of the null set null set สู้กันเราที่นี่มันปัลตากินset นี้สู้งาเองมาเรามา set of odd natural numbers divisible by 2 natural number odd นะนี่บอกค่ะสู้2คัน divide ให้เราไว้กันนี่1 3 5ที่เป็นคันตาodd number มันจะสู้2นะ divide ให้เราคันตา2นะ divide ให้2นะ divide ให้เราค่ะสู้อมให้เราว่าจะฟังก์ชันให้ null set นี่ number 2 set of even prime numbers ให้พอให้ทั้งไงตัวเสียงเท่าละ prime number เขาค่ะอย่างเงี้ยนี่ค่ะ2 3 5เดียงสิเขาค่ะมาอันมานี่แหละ1เส้น divide ให้ค่ะจะฟังก์ชัน even prime number ส่วน2ค่ะออกมาให้สู้ null set นี่แหละวันนี้มา singleton set กันเตียงสิเดียวค่ะใน element ประคัดเสียนี่สิค่ะส่วนปฐุมนะ x such that x is a natural number x less than 5 and x greater than 7มา x คัน natural number นี่ไง5 i claim 7 i ต่ำมันนี่ไงเตียงที่เขาอมเทแล้ววันนี้มา5 i claim นี่ส่วน4 3 2ที่เป็นคันเทีย7 i ต่ำมันนี่ไงบอกเสีย4 3 2ที่เป็นคันจู7 i คันต่ำเทสิแล้วจุดบางส่วนให้พอให้ null set นี่ 4 y such that y is a common point through any two parallel lines ถึงตา parallel line คัดจูcommon point คันยังไงล่ะวะว่าอันที่กะมาคันนั้นหูอันตกไงแล้วนี่ line ปัจจุบันนี่ตบมา parallel line จูที่คัน line กับที่นะอันที่เป็นนะมาอันตกไงแล้วนะจังครับ parallel line นั่นเนี่ย common point คันยังไงนอมแล้วนี่อันตกไงแล้วso ฟังก์ชันให้พอให้ null set นี่ number 2 which of the following sets are finite or infinite number 2 1 set of months in a year กุมขตาถ้าอมสัตว์ที่ทานเนี่ยค่ะ finite นี่ถ้าสอนปนิกุมขตาออกมาจุดที่สัตว์เจียจูออกมา infinite ออกมาว่าสอนปนิเจียจะบางส่วนค่ะ finite นี่ number 2 1 2 3 dot ติดตาให้จุดตบไทยเราติดตาตาจุดบางส่วน1 2 3ตบไทยเราค่ะจุด infinite นี่ number 3 1 2 3 dot 99 100 1นะจัง100แข็งติดนั่นตาให้จุดfinite นี่มา number จะเข้ามาตอน1 2 3กันเสียงจะแท่งจะตบมาจะเจียอมตีนะอันนี้ number 4 set of positive integers greater than 100 100 I ต่ำ integer ติดตาจุดฟังก์ชัน integer จุด100 100 2ที่คันจะเฉาเสียนะ103 infinite อมตอนนี้ number 4 จุด infinite number 5 set of prime numbers less than 99 99 I claim prime number 1คัดจูนี่แหละวะ2 3 5 7ที่คันจะเฉาง99มาสองคันเองมุสาตอมตอนนี้ยังยอมตอนแค่บิ๊กเจียเลยวะสอบเวลอยู่ไหมล่ะคัดเตียงบอร์เวลค่ะอมตอนนี้สมนี่ที่บอร์เวลจุด finite นี่ number 3 state whether each of the following sets is finite or infinite number 3 the set of lines which are parallel to the x-axis here finite set เนี่ยนี่ต้น infinite set เทียงตานี่ส่วน x-axis ค่ะ x-axis ค่ะที่เราเรียนลงตาเสีย
chuan hi x axis ania nga dole y axis po draw lo ni ha hi x axis ania hi y axis ani ti fe nan kan hei lam le lama thil zoom kan draw hi ha tang ha school teacher kha chuan nga poi mo thei tu ka eng thil zoom draw le in draw lo chuan mark ka tang te thina chuan ka draw ni ha sa jagan tan ati ni simple sa thri tu na lo man ga khat lo le chuan x axis line parallel om thei zong zong kha finite ngen in infinite en tai la hi parallel ania nga ko a parallel nga nan parallel nan du za kha parallel line draw thei ni so van chuan set of lines which are parallel to the x-axis tika chu infinite ani number 3 the set of letters in the English alphabet inya English alphabet a enge letter som A B C D E te hang chuk sa nga x y z som ni paru kan omani so van chuan hi chu infinite ni lawin finite ani number 3 sub number 3 the set of numbers which are multiples of 5 tinya mi ve thung chu 5 ina a multiply thei ko khang 5 10 15 20 kan ze to don lo ni so bang chuan hi infinite sets kan tiang chi tho kha ni le ni set of animals living on the earth ko vela kan sam zong zong an pum via wang ma se infinite ni lo ni number sang deuh ne infinite ni lo wa chuan hi finite tho ni number 4 hi an tam ma se infinite an ni lo number 5 set of circles passing through the origin 0 0 tinya set of circles passing through origin origin akan in circle to pass through thereจะมีพวกคางยังx prime ที่เราคัดสุรอเลยโดนเท่าไหร่รอเราแมงให้ x axis ยังให้ y axis ยังจะนำยังเท่าค่ะให้มี circle เห็น0 0 ค่ะ pass through นี่circle ยันใช่ก็รอดเถอะpass through อังคันเราง่ายไหมวะล่ะแค่นั้นจริงที่travel หรือว่าเรียนใช่ตัวรอดเถอะเรียนใช่biên tục lòng mấy thẻ biên lòng han mình lòng này sang mình không tiếng khan liền bao cái khan draw rất thường số vàng xuống thì infinite set thôi này number 4 in the following state whether a equal to b or not number 4 1 a equal to a b c d b equal to d c b a ali ve ve phota equal na chan nei ne a kha ve ve b ve ve c ve ve d ve ve hi a equal to b ni and look at it number 2 4 8 12 16 number b 8 4 16 18ให้ส่วนถูกแล้วนี่12ค่ะ a มีค่ะ b แล้วว่ามีบางขั้นถูกแล้วนี่ a not equal to b number 2ตามสัน number 3 2 4 8 6 8 10 b x is a positive even integer and x less than 10 tiyan positive integer how to ngay ni 2 4 6 8 niya nga 10 mo 10 theng kha thaya x less than or equal to 10 at b akan so wang chuan hi po hi an equal che ni number 4 a equal to x such that x is a multiple of 10 b 10 15 20 25 30 number 4 chuan in multiple how kha tia in multiple ngay ni in multiple 2 10 20 30 that's how many one here anh chụp lâu này mà 25 tới 15 tới không lâu khi mình vàng khăn a lại b khăn chụp lâu này are the following sets pairs of sets equal give reason
Number 1, a equal to 2, 3. B, x is a solution of x squared plus 5x plus 16. Yeah? Các bạn solve là solve kênh đến. Các bạn solve mình nghe. B nó solve vào ngay ngạ. Square plus 5x plus 6 equal to 0. Square plus 3x plus 2x plus 6 equal to 0. X plus 3, 2 plus 2, x plus 3. Now, 3 2 are 6 plus 2, x plus 3 equals 0. X plus 3 equals 0. Plus minus 4. 4. X plus 3 equals 0. X equal to minus 3. Oh, minus 3 left. Minus 2. Tại chọn 3 left. Cũng sẽ khác biệt. So from 1. Anh equal lang ni 2 left. 3 niya pakalan x minus 2 minus 3. Number 5 sub number 2. X is such that x is a letter in the word follow. Okay. Follow at chọn ang niyam. O L ka double to may lawa L O W yeah B so B kanya ni ba letter in the word wolf ang tungtan wolf to W O L F anh thuộc chia sẻ F le F oma O le O L le L W le W chia sẻ hi equal set. From the given sets below, select the equal set statement. Number 6 so equal set to E le G ka o matera E minus 1 1 niya G ne nang tu pani equal dang om dem B ka 1 2 3 4 niya e po 1 2 3 4 tho anh dot dan nang khan en leila 1 2 3 4 tho ani soan tang hin tu ko mem to lo in ka B le din tu ka E le G tu ka back to tu kom to lo ni taka exercise pa so khania exercise pangi ka homework tu ka kan kya pangi na kan end down. Exercise 1.3. Make the correct statements by filling in the symbols belongs to or does not belong to in the blank space. Subset of the entire. Subset ka kana mo subset ni ka chuan a pakhat zawk akhan A is a subset of B kan ti chuan A zong zong kha B ve tinan ta ni number 1 so 2 3 4 ta 2 3 4 kha ve kan vector so zong chuan ta hian subset kan tiang A B C D he chu subset ani lo D kha A kha he lampang a ve lampang a oma ding lampang ve lo subset ani lo ni X such that X is a student of class 11 in your school. X is a student of your school. A ve lampang mi chu class 11 ho kha nia ding lampang mi chu in school pum pui nia 11 na in school kal ho zong zong chu in school kal an ve kan subset ani X is a circle in the plane. X is a circle in the plane with radius unit 1. Hey X ka chu circle zong zong khan ta hey a circle ka radius ka 1 ani kha nga nang chuan hi subset an lo ni hey zok hi he mi subset hi nia se greater than sign ang deuh hlek khan ni lawa
thế thì dòng hiện in symbol cái draw thầy lâu nè thế thì symbol cái alert link dòng draw top khá thầy lâu rồi bằng chuan not a subset of thì kan draw về em này x is a triangle in the plane x is a rectangle in the plane triangle là rectangle chứ không thầy lâu rồi bằng chuan not a subset x is an equilateral triangle x is a triangle in the same plane hey chú equilateral triangle các chú triangle chỉ khát khan về mà rồi bằng chuan subset of and x is an even natural number x is an integer even natural number dòng cái integer này vek em anh này vek rồi bằng chuan subset of draw này examine whether the following statements are true or false a b is not a subset of b c a tinta a b thì không mem tera rằng chuan hei subset of anh lo what is here rồi bằng chuan hei false ani subset of thì tu ani AE is a subset of hey chu tikani sub vowel chu A E I O U oma ini kha chuan he tai chuan hemi chin hi subset ani kan ti ani AE chin ha 1 2 3 subset of 1 3 5 adigam dik lo tro 2 kha ding lampang om ve lo so bang chuan hei chu subset ani lo ani false A is a subset of ABC po hi false ani niệm ni lo tro true chẳng chẳng thiếu địch lâu cái sợi dâu dâu chuyện này cho bạn cho nên ni lâu tiếng ngà chuyện này mình phải phải thấu gần nghe đến tỷ số muốn này cái tỷ số muốn dễ cho cái tỷ thật bé hiện national exam 298 cái score cho ta bỏ cho này India mà top cái này cái tỷ số thấu này mà bạc hạt bạn ấy cắt số cái tỷ số thấu tỷ đàn India mà thiểm bé bỏ hàng là trang cho nên tỷ địch thấy bị vết xuống rồi thì cái phép phải một là nên cho nên lâu tỷ số chuyện này bọn ôi tỷ rất hàng số lệ number 5 set A belongs to ABC hi adik lo ani belongs to di don chuan bracket tel lo khian A thi omangai ani hi false ani false ha kan draw du ni chuan belongs to kan hang du ni chuan A ti to khian belongs to and here nothing in that Natitamin A belongs to A B C yang drop ini square bracket yang tak kan buat itu kan bracket terlalu kacauan adika masa bracket terkan kan bracket kan adik tolong ni subset ini x is an even natural number less than 6 subset of x is a natural number which divides 36 even natural number less than 6 yang how tengah ni even natural number 1 3 4 and divide here 5 and divide here 6 and divide here 6 and 36 1 8 I mean 8 and divide 8 into 36 1 so big 9 9 4 are 36 12 thì nó thấy là 12 3 are then
18 36 이칸 2 4 6 하는 안될 때만 수방서 되게 subset kita artikan 2 set A equal to 1 2 set of 3 4 3 4 kita set ang bigan ni. Now, which of the following statements are incorrect and why? Okay, 3 4 is a subset of A. Hi adik lawa ni. 3 4 kita subset of A ni dan chuan 3 ka hrangin awm anga ya 4 ka hrangin A chung awm anga ni. A chung tuna awm dan chuan kop tla ni set chung an awm ani. Set chung an thil an awm ani. Dan chuan hei number 2 zawk hi adik ani. Chuan number 3 na set of 3 4 is a subset of A. Hei po hi adik ani. Number 1 belongs to A adik ani. No, 1 ka A chung am. 1 is a subset of A. Hei chu dik lo ni. Subset ni tu chuan set ni ve ngai 1 hi set ani lo subset ani. 2 subset ma ni na. 1 2 5 ka subset of A adik ani. 1 2 le 5 anom. 1 2 5 belongs to A. Hei chu dik thei lo ni. Dik lo thei lo ni chan chu 1 2 5 a bracket zong zong nen hian A chung hian an awm ngai ni. Hei mi dik tu chuan. 3 8 1 2 3 build subset of A 1 2 3 subset of A adik lo ani. Ngati mo 3 te lo kha chuan ta se dik ani 1 2 is a subset of A. Ma se 3 kha don chuan hei 3 hi bracket chung awm ngai ni. 3 4 ni ngai pu ani. Katiang so kha dik thei ni dik lo ni. 5 belongs to A. Hi empty set ti an ta. Empty set kha A chung hen omem lo. Hei chu dik ani. 5 is a subset of A. Set of 5 is a subset of A. Hei po dik lo ni. Chan chu hetiang hi set chi khang kha ti nan lo chuan chan hi dik lo ni. Chuan write down all the subsets of the following sets. A ni chuan a subset nei chun chu phi an yang a phi chu two subset ni ka chuan A subset nei thol song hong ni AB ni chuan sẽ đưa cho file hi ni ko ta file am se chu an sei tong hang heti om top hi ni kha ma chuan ta chuan A B A B number 3 1 2 3 file kan na 1 2 3 1 2 1 3 2 3 3 2 kan sek do kan ta hen kan sek long ta chan su 3 2 ti le 2 3 ti ze kan nang hen ani chuan 1 2 3 ti set kha ve ya kha kan subset hi te song song hi kan wa set ani hi set chung da che la wa set ani I subset om chan chu 5 ni. How many elements has P of A if A equal to 5? 1 om ani. Ma board set a chuan pakhat om dan 5 ka om dan ani. 5 is a subset of 5 kan tiang chu zong chu chuan
We write of the following as intervals. Tinta minus 4 x 6 12. Minus 4 katel donem. Minus 4 katel lo 12. Minus 4 katel lo 20 6. Lo pun 2 point siya tingni. Minus 4. Number 6 2. Minus 12 le 10 kar. Minus 12 le 10 lo vevet yani. Kita naman. By 3 0 le 7 kar 0 10 0 tila 7 tila. X le x ka 3 le 4 ka number 4 ha 3 le 4 tiling 3 le 4 until ve square ve azong ka until lo na lampang ka and bracket pa nga until na lampang ka and square 3 na ni. Write the following intervals in set builder form. Minus 3 atang 0. X such that x belongs to x such that x belongs to real numbers, comma, kantianga, tira mahal nga minus 3 le 0 in car. So minus 3 le 0 to low. Okay. Number 2 6 le 12 in car. 6 le 12 telling x belongs to real number, x such that x belongs to real number, 6 le 12 telling number 3 6 le 12 in car 6 telling x such that x belongs to real number 6 ka telling I think it was not 6 ka telling 12 ka telling. Number 4 minus 23 le 5 in car. Minus 23 5 in car. Hello, minus 23 times that. I don't care. The universal set would you propose for the following: the set of right triangles, the set of all triangles in the map, right triangles, universal set times out. Number 3, the set of isosceles triangles, the set of triangles in the set of squares times of universal sets with any thing. And that's one sets of quadrilateral set thing. Quadrilateral so killi na zong hanime. Set of squares times one set of polygon step of contact. Polygon to side exact po ne kan ni and so ka universal set ni ni. Given the sets A equal to 1, 3, 5, B equal to 2, 4, 6, and C equal to 0, 2, 4, 6, 8, which of the following may be considered as universal sets
for all the three sets A, B, C. Universal set niya chan avai khan om mangai ni. Number 1 na hian chang 1 changa 6 leng nia 8 te kha om ter ngai ni thei lo ni. Ta 2 chu 5 na om lo hung phima. 3 kha 0 chang 10 theng ni theian a thei ta hi universal set ni ta D hi 4 hi nga tinga ni thei an chan 0 om lo ni ta 0 tan ma tan om ve la ba chuan chuan universal set an thei lo ni. Ta ti zong kha in homework kha nia chuan Venn diagram vel kha kan next topic tu ani